الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ಅಳವಣ ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ದರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಮಿಯದು ಮೀ ಬದ್ದಲು ಕುರ ದುವಾತಕಕಿ ಅಳವಣ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿ ದುವಾತಕೆ ಏನಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೀಗೆಂದ ದುವಾತಕೆ ಎಗೊತುಂ ಮಿಯದುಗೆ ದುವಾತಂ ಹಾಸ ಕುರೇಫಾ ಮಿವನಿ ಇನ್ಸಾನ ದುನಿಯೆ ದೂಕುರ ಹಿಂದು ಏನಗೆ ಫುರಾನ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತಂ ಉಫುಲಿಗೆಂದ ಹಿಂದು ಏನಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರೆವೆ ದುವಾತಕ ಅದಿ ಏನಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಶು ನಮಾದು ಕುರ ಹಿಂದು ಏನೆಯ ಕುರ ದುವಾತಕ ಅದಿ ಏಗೆ ಫಹುಗ ಏನೆ ಅಂಹೆಯೋ ರಹ್ಮೆಲ್ಲವ್ವ ತೌಜಿಯಾ ಕಿಯುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಏನೆಯ ಕುರ ದುವಾತಕ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಂಡು ಕವ್ವಳ ತಿರಿಕುರ ಹಿಂದುಗ ಕಿಯೆ ದುವಾತಹುಗೆ ಇತುರುಂ ಗಬುರುಸ್ತಾನ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುವ ಗುತುಗ ಜಿಯಾರೆ ಕುರಾಯಿರು ಕಿಯ ದುವಾತಕ ಅದಿ ಅಳುವಾಲೆವೆ ತೊಬಲಾಣ ಎಗುತು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸ್ಸುನ್ ಲೆವ್ವಿ ಉಸಾಮತುಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಂಡು ಇವಾವೆಗೆ ಅನ್ನನಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಮ್ಮಾಫುಳು ಉಮ್ಮು ಉಸಾಮ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹಾ ವಿದಾಳುವಣಿ ಎಫ್ಫಾರಕು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಬೂ ಉಸಾಮ ವರಂ ಆಲಾಸ್ ಕಂಫುಳಾಗೆಂ ಒನ್ನವನಿಕೋ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹ ಜಿಯಾರೆ ಕುರತೆ ಎವ್ವೌಗ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಪುಳುಗ ಅನ್ನನಿ ವಗದ್ದ ಶಕ್ಕ ಬಸರುಹು ಎಹಿಂದು ಅಬೂ ಉಸಾಮ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹಾಗೆ ರೂಹು ಫುಳು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಹಶಿಗಂಡು ವಕಿಗೊಫ್ಫಿಯೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಪುಳುಗ ಮಿತಾಗ ಮಿಯನ್ನ ಶಕ್ಕ ಬಸರುಹುಗೆ ತಫ್ಸೀರು ಇಲುವೆರಿಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಶಿಗಂಡು ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಫುರಾನ ವಕಿವೆಗೆಂದ ಹಿಂದು ಏನಗೆ ದೆಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡು ಎಫ ಹುಣ್ಣ ಹುರ್ಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮೀ ಹುಣ್ಣಿಯಾವೆಗೆಂದ ಹಿಂದು ಎಮೀ ಹುಂಗೆ ಲೋ ಮಚ್ಚಂ ಉಫುಲಿಫವಾತಂ ಅದಿ ಲೊಲುಗೆ ಕಳಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಮ್ಮಿ ಬುಣಾ ಹೆಂಗ್ ಅರಾಫ ಹುಣ್ಣತಂ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿತಂ ಫೆನಿ ವಡಾಗತುಮುಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮಿ ವಿದಾ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕುರವ್ವನಿ ಇನ್ನ ರೂಹ ಇದಾ ಉಬಿಲ ತಬಿಅಹು ಬಸರು ಹಮಕಶವರುಂ ಇನ್ಸಾನ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಣುಂ ಎ ಫುರಾನ ವಕಿವೆಗೆಂದ ಹಿಂದು ಏನಗೆ ಲೊಲುಗೆ ಲೋ ಎ ಫುರಾಣಯ ನುವತ ಏನಗೆ ಬೆಲುಂ ಎ ಫುರಾಣಯ ತಬಾವೆಗೆಂದಾಣ ಎಹಮೆಗೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಣಿ ಮಿ ಬುಣಾ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಶಿಗಣುಂ ಏನಗೆ ಫುರಾನ ವಕಿವೆಗೆಂದ ಹಿಂದು ಏನಗೆ ಲೋ ಮಚ್ಚಂಗಳ ಫವಾತ ಹಮೆ ಎಹಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎಹೆಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳೆಗ ಅನ್ನಣಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಫುರಾನ ಹಿಪ್ಪೆವೆ ಹಿಂದು ಕಂತತ್ತವಾಣೆ ಗೊಯ್ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಮು ಹದೀಸ್ ವರದ್ದಿಗು ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳೆಗ ಅನ್ನಣಿ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಮರುಗೆ ತುಂಫೆಮ್ಮತಿಗ ಅವನಿಕೊ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ಆಸ್ ಏನ ಬೋಲಾತಾಕಾರಿಗ ಇಶೀದೆ ನುವತ ಹುಟ್ಟಿ ವಡಾಗನ್ನವೈ ಎಬ್ಬೋ ಹೇವ ಲಫಾ ಅಳೆನ್ನಮ ಫೆಂಗ್ ಎಚ್ಚಕುಂ ಫೆಂಗ್ ಒಹರಿಗೆಂದ ಫದ ಫಸೇಹ ಗೊತಕಂ ಏನಗೆ ಫುರಾನ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಣು ನೆರುವ್ವೈ ಅದು ನುಬ್ಯಾನು ಲಫಾ ಅಳೆನ್ನಮ ತೆತ್ ಕಫಗಂಡೆಗ್ಗ ಊತಕ್ಕೆ ಜಸ್ಸಾಫ ದಮಾಲಾಹ ನುಬಾಕೊಂ ಏನಗೆ ಫುರಾನ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಣು ವಕಿಕುರವ್ವ ಕಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಫುಳುಕುರವ್ವ ಏನಗೆ ಬೋಲಾ ನೋತ ಬೋ ಇನ್ನ ದಿಮಾಲುಗ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತು ಆಸ್ ಇಶೀದ ವಡಾಗೆಂ ಏನಗೆ ಫುರಾನ ಹಿಪ್ಪವಾ ತೀವೆ ಇಲುವೆರಿಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ಎಹಿಂದುಗ ಎಫದ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಲೋ ಮಚ್ಚ ಅರಾಫವ ಸವಬಕಿ ಏಯಿಕಮು ಎಫ್ಫಹುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಬೂ ಉಸಾಮಾಗೆ ಲೋ ಫುಳು ಮತೀಗ ಎಪ್ಪುಳು ಫಿರುಮಾವಾ ಲವ್ವಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಕಬ್ಬುಣ ನಮ ಲೋ ಫುಳು ಎಕ್ಕೋ ಎಪ್ಪುಳು ಲವ್ವ ಲೋ ಎಕ್ಕೋ ಬಂದು ಕುರವ್ವಣಿ ಎಹಿಂದುಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಹ್ಲು ಕೀರಿತಿ ಕುರವ್ವಂ ಫಶನಿ ಎಯ್ ಆಮ ಗೊತೆಗ್ಗ ಅದಿ ಕಳಿ ಮಚ್ಚಂಗ ಅರಾಫ ನೋತ ಲೋ ಹೆಂಗ್ ಹುರಿಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಣುಂ ಏನಗೆ ಫುರಾನ ವಕಿವೆಗೆಂ ದಿಯಕಮ ದಲಾಲತು ನುಕೊದ್ದೆ ekamaku nabiya sallallahu alaihi wasallam egotan amalu kurabbumun ahlunnan igijje enage hashiganun enage furana hingajjeka
emihun kirit kurabban fashani gislafa harwadun ekamaku harwadun kirit kurumaki nabiya sallallahu alaihi wasallam mana kurabba hawa kam hasako mayyitegge kariga hore tede insani tobiyen ei komme mihako es ena lobiwa mihako niyawegen diyaima enage fituratuga allah lawwaha wa kamen e derawumaki derawane rovene ekamaku esmi mana kurabba hawa kamen nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulegga asabe mayyitayan azabugge gotuga wane kameke enage kariga enage ahulun kirit kurumaki ehmi mekan nukurumawani alugonu mennan amur kurabba hame ehme me ruhuge wahga dakkaru ruhaki emmennan ege hagigen ige chennu emegen allah subhanahu wa ta'ala qur'anu ga isbahi kurabba wani ويسألونك عن الروح اي محمد گفانے کلے گفانا ابا می سوال کروانے می حشگنوگا می فرانا یا بہ گتو علم وري بدال ونی انسانا کے حشگنوگا فرانا واها ہندکو اینے کی انسان کے اینے انسانا نوت انسان می لفظ لبنی حشگنا فرانا یا اکو ہن ہندکو حشگنڈم اینے کے فرانا وکیویما می کیانی میت کے ihsabun ene atti mayyitaka wefu e fahuga dem miyannani hagigatuga miyaduge alugonu menge midwa nabiya sallallahu alaihi wasallam e fahuga dua kurebumuge kuriga adi ekalega faanu hadis pulu kurawani la tad'u ala anfusikum illa bi khairin tiyabamihun ge nafsu takan eheni ekalega faanu ge ahulu werin ekalega faanu eti ehuri majlihu ga hure hiyokama kam menuwi duwa no kurashe bay faharo arolum ge tere mihum marwima niyawegen diyema alugonno menna buneve huri halakegge bodu kamaye kibegen he ena ge furana hibbewi timanna ge noda timanna ge dariyegge furana no hibbewi kibegen heye mifada bununtan nubunashe nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani mana kurawani ko bato sababaki ekalege faano hadis ful kurawani fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun tiyabamihum egadiga ehinduga kura duwayaki ijaba kurabwa duwayake egadiga malaikatun tiyabamihum kura duwaya amin vidaluwane isnalab amin vidaluwane malaikatun vima heo duwaye nuni egadiga nukurashe heo duwaye kurashe mayitaya enage fahu fussew mangedi sabitu kandebu mangedi ene duwa kurashe enun gotaka nuba duwaye nukurashe e fahuga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis bas fuluga miyannani ekalega paano hadis mi kurubani allahumma ighfir li abi salama e haddawa bodu kurabe veri ilahe abu salama ge fafa fussawande ilmuerin bayan kurubani mi hadis bas fuluga abu salama ge nan nabiya sallallahu alaihi wasallam gain fawa hindu alugonu menge tere mihakan alugonu men dua kuraru emihegge namun alugonu men dua kura vidane ekamaku mi hadis bas fulu gannani abu salama ge nan eqahu gami dua dengannani warfa darajatahu fil mahdiyyin enage daraja ehni abu salama ge daraja allah subhanahu wa ta'ala e bayakan hidayata mativerikan debbe mihunge arihan ufulash ufula devande kobato memi hunnaki kobato memi hunna hidayata mativerikan allah subhanahu wa ta'ala devvi bayaki allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'anu ga wahi kurawani fa ulaika ma'a alladhina an'ama allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada miyamaki ebayaki allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyunna teduwerinna adi allah subhanahu wa ta'ala ge salihu alunge tereng emihun ufulawash mi algon men mayita kodden jehe du'a en nabiy sallallahu alaihi wasallam algon men das koddevani e po e kale ge faano hadis ful kurawani wa khlufu fi aqibihi min al-ghabirin adi enage fahum enage fahatu gawa mistakunge faafo bes nota enage badalu werige gotuga allah subhanahu wa ta'ala kafileg ge gotuga ena duko fada mihun lawash ehni alugonu men duniya duko fadaru alugonu men getere komme miha gos visnane timanna gossiya timanna ge ambidarinna mamba fanna
adi timannage baladu ara mihunna kaku he heda qur'an kaku he mihunnan infa qur'an mihun beenum wa kantatta koddeni timanna e mi duniya mati mi koddeni timanna di made kaku he kantan e mihunna koddeni nabiya sallallahu alaihi wasallam mi das koddevani allah haddu kollash e kalange tiyaba mihunna rizqu devani adi mihunna rizqu devani emmi mati aba mihun e kalange an kan du kollash badile ge gotuga epoga hadis pul kurabani waghfir lana lahu ya rabbil alamin e haddawa bodu kurabi veri rabbe timanna mengeya adi enage sfa fussawande mi hisabum miyai e mayyitage iturun adi etaga tibi bayge sfa fussaw mangedi duwa kurahisa timanna mengeya adi enage sfa fussawande fasfakh lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi adi eni attaka kawwalo nuwata ena daan wettan tanawas koddevande mitaga ilmu werin bayan kurawani mi hadis basbulu gasamyanani kawwaluga wahake ekamaku bayin ilmu werin vidaluwani ei komme tanebbias eniyan etane tanawas kodde kawwalaki ilmu werin bayan kurawani ei warabes dati undagu nuwata wara kuda adi ehame andini tanegge gotuga ehemmegen mi hadis basbulu gamiyannani wa nawwir lahu fihi adi etan eneya ali tanegge kam ali nuwata andiri kamu salama be fawatanegge kamu galawwash eyafahuga ekalege faanuge mi hadis fulu nimma walawwani demmi annani e furana duniya du ko fadiumun alugondo men e furana attaka kodde duwa ei kashu namaduga kura duwa kashu namaduge duwa annani kashu namaduge timmana takbira fahu furtama takbiruga alhamdu devana takbiruga alugondo men nabiyage macca salawat kiyawani timmana takbiruga mayyita attaka alugondo men duwa kurani ega terega e duwa ega mi annani auf bin malik gari hon riwawe gen anna duwa ekalega faanu mi hadis pul kurawani janaza e nuwata kafunen ufuligen dia hindu timanna men e tabawe gen nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga gos ane kashunamadu kuri hindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kashunamadu ga mi duwa kurani ko timan kalege faanu adu essevime mitaga ilumerin bayan kurawani hagigatuga kashunamadu galgon men duwa kuran jeheni adu harukoshannu sirru ehennonto ekamaku es mi duwa ekalege faanu adu essevi kaman ilumerin bayan kurumun hadis ilumerin vidaluwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummatan ekantatta daskottevumuge gotunne ekalege faanu adu haruko duwa kurevi bay faharu sirru ga qur'ana madu tahuga es alugon men kudakon adu haruko kiyam hame egota mi duwa kurevi ummata daskod debbumo egotunne egoton mi anna duwa ga annani allahumma ighfir lahu e haddawa bodu kureveri ilahe iba ilahu e mayyitage faafa fustawande furtamene faafa fussew man edi duwa kodde ilum veri vidalu ni faafa fussew me mitaga ighfir mige maana kurabon vidalu ni ena kuffa huri ha faafeke e ene ingi hure kure faafa kamuga vies negi hure negi ene kure faafa kamuga vies kuda vies bodu vies komme faafe vies allah subhanahu wa taala ene ke kiben fussew man edi duwa kurabani epoga annani warhamhu adi ene rahmal lawande وعافه وعفو عنه ادي اينغه كوتا اينا عفو كربا اينا يا سلامت تريكن دباشا متاغ سلامت تريكموغه مان كربا من علم ورين بدالواني اي ميتا دنياغه هوريرو اينا وفهوري كنتتك ادي اينا كوري مغوغا دامتا ايني اينا دام كفولوغا اينا دماغا كنتتكم بس اينا سلامت تريكن دباشا efoga annani wa akrim nuzulahu adi eneya ge mehman dari makko devasha mitaga nuzul mana kuramun ilumwerin bidaluwani ege muradaki allah subhanahu wa ta'ala eneya mehman dari bumuge gotun ekalange ene tayyar koffa tanaddiumuge kurin eneya etan ene attaka istiqbal kuratanege gotuga hada debuma
එපෝගනේ වවස්සිය මුදුඛලහු අදි එතන් තනබස් කොද්දෙවාෂ මිතාගා කව්වළු එකන් නූකමන් ඉලුම් වරින් විදාරුවනි එන සුවරුගේ දියකමුගා විය සුවරුගේ විස්තරවස් කොද්දෙව්වු මන් එදි මීග දුවා කර විදානකම එපෝගා මෙන්නනි වක්සිල්හු බිල් මායි වස්සල්ජි වල් බරද් අදි ෆෙනුන්න ස්නෝයින්න ගඩු ෆෙනුන් එන දොව්වවන්ද ෆෙනුන්න ස්නෝයින්න ගඩු ෆෙනුන් එන දොව්වවන්ද මි මයිත දොව්වවන්ද මි ගොත ඉලුම් වරින් විදාළුවනි හගීගතුගා මි චිස්සුන් එන දොව්ම මි දුවාගා ඇසමි වනි ෆද්දුනූබු ලහා හරාරතුන් තඛරබ් හගීගතුගා මි අලුගොණ මෙන් කුරා ෆාෆතකකි ඒ අඳාගෙන් දාච්චක එහෙන් නුන්නම ඉන්සානා අන්දාලා එච්චකේ තෙරේ එහෙන් වීම ඒ අඳාගෙන් දා දියුම් ඒ හුළු ගඬු නිවාලු මට්ටක අලුගොණ මෙන් මිදුවා මි කුරණි එහෙන් හදීස් බස්වලගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් බස්වලගා නනි تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها تياباميهم هلاك وهيجج أداجن هلاك وهيجج أي تياباميهم فتسنا ماذا ولوك فمدان دنه سنارا أي ألوكونو منك كاغوا هوريها ألوكونو منك ولوكي ألوكونو من كفوا فافتا أي جفنتكي أي غنوانون وكي بجن داهيدو فافتا وكي بجن دا كمك එහෙම මයිතායබ්ස් මිගොත දුවා කොදුම මියන්නනි එෆහුගා දුවාගා අන්නනි වනක්කිහි මින් ඛතායාය කමා යුනක්ක الثوب الابيض من الدنس අදි හුදු ෆේරාන් හඩි මිලයින් සාෆු කොද්දේ ෆදෙන් ඉබ අල්ලාහ් ඒනගේ හුරිහා ෆාෆතක සාෆු කොද්දේෂ මිතාගා ثوب الابيض හුදු ෆේරාමුගේ වාහක zikuru kurabwafa miwani amakon hudu echegga mile jehijjanama e mile safu wima war riitikon ingene e hudu echekkama watiba ehen kulennama bayfaharu neegum wese kashigembe ekamako hudu echchewima ege mile safu wegen diyama hunnane hama kurin huri gota hudu kulega egudan eenage faafata pussawa eena kurin huri gota ebbes faafa en nuami hegge gotu galawwash efahuga miduage baaki baga miyannani wa abdilhu darran khayran min darihi e haddawa bodu kure veri ilahe eenage miharuge eena ule gochawuren hiyo gochen ene minwar koddewwash miharu ena ule gochawuren hiyo gochen minwar koddewwash ehni ena duniya matiga bayngilum verin vidaluwani duniya matiga ena ulun migoti nun eturen hiyo gocha warad dati diri ulumek da duniya matiga ule mihun algon men nafene eturen ma tanavas gochen ene minwar koddewwash ane baylum verin vidaluwani kavvaluge wahake dakkawani kavvaluge e gotiga andirigi kamuge wahake dakkawani etana puren rangalu tanen ene minwar koddewwash komme riwayat gawas mi be fulun mi ilum verin degota mi bas fulu vidalo efawe hame ya kiga mi annani wa ahlan khayran min ahlihi adi enage ahlum enage timage mihun enage ebbanu mihun emihun duniya matiga etibe mihun na vuren heo bayin ene minwar koddeshe mitaga ahluge maana ilum verin eki gotta genesave ek gotaki enage timage mihu ehni enage ambi darinna puren rangalu bay genew hashigandu nota jismuge gotunna ek gota ane baylum verin vidaluwani mitage muradaki emihun ge sifa miharu duniya matiga alugonu men bayfaru alugonu men ge daringe hunna gos sifatakun alugonu men ekama mayuswe ehnnunto etture rangalu sifaye emihunge gaaga jessuma faho emihun badaw koddesh anetailum verin vidaluwani mitaga ahluge maane ki ene khidumek kodden tibe emihunne enage khadimunne e khadimun e vure rangalu khadimun kamuga Allah subhanahu wa ta'ala lawashe emegen Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwahwani wa yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun suwarugega ahlu warun nattaka etaga kudi etaga ra tasittan alagen kudi firihen kudin emihun washa tawaf qur'ane emihun ge khidmatuga surgege wahak
hame hemme efahuga mi annani wa zawjan khayran min zawjihi adi enage abimiha yavure heo ambe nota yavure rangalu ambe eneya suwaruge ga minbar kodde mi duwaga bayin iloverin vidaluwe ege muradaki hurul ainunge wahake suwaruge wanta komme mi hakan Allah subhanahu wa ta'ala de hurul ainun wakan nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulun asabe de hurul ainun suwaruge wanta komme firihenaka hurul ainun navure riti begembe enage abimiha suwaruge hurul ainun ge riti wahaka algon men adoha ekamako enage abimiha emihun navure ves riti begembe suwaruge ga bayin ilumveren vidaluwani mi duwa kurabwa iru mi duwage mi ba firihenage maccakurun hutte anghenage maccakurumen nete mi bayin ilumveren vidaluwa goy efahuga wa adkhilhu aljanna ena suwaruge waddawash mayitattaka mi huriha duwa mi kuran emme duwa mi ekamako mi duwage manam e haddawa bodko raskalago iba Allah ena den suwaruge waddawash koba enage huriha faafa pussew man edi ene duwa kuravijja ena gaga wa huriha kame diun edi ene hiyo goittaken edi algono menna duwa kuravijje e fahuga ena suwaruge weddu man edi duwa mi kuravani wa a'idhu min adhabil qabr wa adhabin nar adi ena narakage adhabunna kavvaluge adhabun salame kuravashi e fahuga hama mige ituru duwaye bayan kuravwa nabiya sallallahu alaihi wasallam ke hadith bas fule Abu Hurairah tu gafano riwa riwayat gannani timakale gafano ado isvi ma nabiya sallallahu alaihi wasallam duwa kuravwani ko Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina e haddawa bod kuraveri ilahe iba Allah duniyega mihar hurimi hunna adi duniya du koffa gossawa mi hunge fahfussawasha kurin duwa kuri mayyitaya miharuge duwa mi kuravani duniyega tibi mi hunna sha adi emmeha mayyitunna emmenna shamilu wa gota efahuga annani wa shahidna wa ghaibina adi mitaga tibi mi hunna nemmi hun ekoba e janaza enage maccakka shunamadu kurumuga eta tibi mi hunna nemmi hunge isfahu fussawande wa saghirina wa kabirina adi kuda kudinna bodti mi hunge isfahu fussawande kuda kudinge wahaka mita dikur kurumun ilum verin vidaluwani hagigatuga kuda kudinnaki emi hunge faafen nuwa mi hunne eni kuda kujjake mi bunani baligunga kuringe kujja hunna huru emi hunna behegatu nabiy sallallahu alaihi wasallam ke hadith bas kula ganda rufiyal qalamu an thalathin timmi hegamatin wani qalam mufuligene egeteren ekakuwai as-sabiyu hatta yahtalim kuda kujja baligu wande ena kura evvis kamen nuliyewe ekama kuwes mitaga kuda kudinna adi bodti mi hunga wahaka genawum ilo verin vidaluwani ei guluwalu mattakaye mi duwaga eguta genesawani ek furtamai koba mayyitunna diriti binge wahaka dengai tibimi hunna nemmi hunga wahaka demmi annani bodti mi hunna kuda kudinge wahaka adi effoga mi annani firihenunna anghenunga wahaka wa dhakarina wa unthana firihenunna emmeha mistakun anghenunge faafussawande mi hadis musuluge mi waki mibata genessa hurika mugabe jumla ko miga maaneki emmeha mistakunge faafussawashe duniyega tibi adi Allah subhanahu wa ta'ala ebege furana hippawafa ei kurugotaka ekamako waki komme baygenam mi duwaga dhikruwege mi annani efahuga mi annani Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam iba Allah ebege diri labwaha wa mihum duniyega labwaha wa mihum islam kam matiga emihun labwash eni duniyega alugonu menna amalu kurumwati amalu kureveni duniyega e amalu kurumuga alugonu men jehe islamikke gotuga amalu tabbahatta ومن توفته منا فتوفه على الإيمان هذه دنيا دوك فداميها كا إنك إيمان تريك منكرا منفع النونيا منه أهم بما إنك مروجن واحدو إنك إيمان كم متيجا إنك مروجن واشيء مدوا قدني إفهوجا اللهم
تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد أميها كان الله سبحانه وتعالى تدوم قدكوا أميها أجر متوري قدبوما دعاء قدبواش هم يأكيغا يفهوغا كودا كودين الدعاء كورارو ور كودا كودا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جاريهم ناسبه اكليغا فانو حديث بول كورباني كودا 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 كوجنيا وجنما اين الدعاء كورارو ميهن دعاء كوراشه اللهم اعذه من عذاب القبر حدوا بدكره وري اله يبا الله اين كفلوغي عذاب السلام قدبواش كفلوغي عذاب السلام اين كفافه ان فاحفظوا من دعاء كورمنه kuda kujjage wah kurin dikuru koffin ekamugu kawwalaki kurin bes buni hen waran nutanas tane andiri tane ehmima etanun ena salame koddevu man edi ena dua koddenje efu gam yannani ta'ziyage dua gam yannani efharaku usama bin zaid radiyallahu ta'ala anhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka emma jadi hegga indawani kon etana mihe wade wadagen mi dannawani nabiya sallallahu alaihi wasallam ya allah ge nabiya kalege faanuge dari kambalege dari kale ni ge furana hibbawun gavej ilumerin bayan kurawani zainab ge faanuge wahake mitaga midakkawani ekamanage dari kalege furana hibbewe hindu nabiya sallallahu alaihi wasallam gariha ekamana miha kumi fonuvani e khabaru devuma ehindu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis pul kurawani timanna mi bunabas gengos zainab ge faanu ge arihuga miwaha kadanna washa yafahuga annani mi dua kalega faanu hadis pul kurawani inna lillahi ma akhadha hamakashawarun allah hibbi echbani ekalange yashe allah subhanahu wa taala hibbi echbani ekalange yashe walahu ma ata adi ekalange devvi echbani wes hama ekalange yashe algon men inge allah devva chen algon men libeni hama yake ekalange hibba wacche ekalange gendawani algon men kari bune fennu gendawani mi hunge furana gendawani bune fennu malakul maut etana gannani bune fennu e ayaki gadem hadis pul korawani wa kullun indahu bi ajalin musamma adi komme echka ves kande eligem ba ajalebbe nueta ve komme echka ves allah subhanahu wa taala labbi komme makhluqa kab insana kab ves jinniya kab ves maane gasgaha gasabes mi algon men insanum hadata kechbes ve ajale eges duwa hejje halak wede nedide komme echka ves ajalebbe komme echka ves ajalebbe efoga hadis pul kurawani fasbir ketteri wash wal tahtasib adi allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun sawaban edi dannawash ketteringe ajuraki suwaruge allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fawani ketteringe ajuraki suwaruge adi etagawa fashui feram emima kekkuran jehe algono menna dimawa kankamu den hama miya hakiga ekkala mayyita ena kawwala tirikura irukiya du'a besbani ummata dasqodebba ekalega faano hadis pul kurawani bismillah ala sunnati rasulillah mifada intiyabamihum mayyitun mayyita kafun ani gaburat tirikura iru midwa kiyasha midwa ge maana ga mennani allah ge isma fula baraka fulun timam fashame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga wa gota aharen tiba walulame ehni algon men komme gotaka algon men na fene bay mi hum maroi ma andata hasakom mi doswar ekamaku sunnatu ga aswani insana ko maroi ma anda kannon ena walula e sunnata ek gota walulame adi ena walulani mumun e mayyita yakura du'a ge kamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ummata bayan kurawani insana marumu ena walula hindu tiyabami hun enege faafa fussew mangedi du'a kurashe adi eneya sabitu kandebu mangedi du'a kurashe ehni mi bagutaki eneya suwal kuravigen dawa gute kon betto malaika bekal
ene suwalu kura wagute emmima me wagutuga ene sabitu kan debbun edi duwa kurashe ekadege faano ummata dasko debbani allahumma ighfir lahu allahumma thabbithu e haddawa bodu kure veri ilahe iba allah e furana ge fahu fusawashe adi ene ya sabitu kan debbashe komme kas mayita walula nimumun den eme ayita an alugondo men nakko devene kamaki e mayita waluli maqbaraya ziyare ko ene dua kuru egotum maqbaraya ziyare ko dua kuru man nabiyya sallallahu alaihi wasallam gari hunga sawa dua gawani maqbaraya ziyare kuraru assalamu alaikum ahla ad-dari min al-mu'minina wal muslimina mifadin kiyasha e mu'minunna emmeha muslimunne qabrustana gawa tiyabami hunna salam hutte efahuga wa inna insha Allah lalahiqun Allah subhanahu wa ta'ala ge irada fulagen timanna bes kalemenna baddal qur'ana me ehni komme miha ki marwana miha ena emburi dani fasganda Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani innaka mayyitun wa innahum mayyitun kalege fanu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mukhatab kurawwa hamakashawarun kalege fana kiwes marwe gendana miheke komme furane netibe dane yafahuga wa yarhamullahu almustaqdimin minna wa mustakhirin Allah subhanahu wa ta'ala aharumenna adi aharumenge kuriga gossawa mihunna emmenge faha fussawande assalullahu lana wa lakumul afiya adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun afiyata salamat terikan edi dannawanimi bima mi maqbaraya kura ziyare kuraru alugon men dua kurman asawa dua yake bima alugon nimmalani alugon men emmen nabs Allah subhanahu wa ta'ala hiyo sihhata afiyata adi ekalange alugon menna midas koddevi ekale faano nabiyya sallallahu alaihi wasallam alugon menna midas koddevi duwatan alugon men dasko migen ibrahim hasil ko mige matiga tarbiyatu wa baykam galevun wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh